paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Tiliwan mi dagitisan nga face mask, Uncle. Isumatimbagak. Apa, hindi mo nangag. Nangagkaw. Ah, Kaya't ko lang analawag. tiliwan niya. Kat pagmultaan nyo ida. Isutimbagak na ita. Manungaminan di multa bayadan da. Hindi ka tumadumdumag. Sa nga ribaw. Di mo pala nangag. Kuangkal. Kasano? Kasano ngay no, bakit ti sana nag-face mask? Kas kumakinina na tuyang. Magmagnasan ang naka-face mask. No, bakit di dua ribaw? Di bayadan na. Nagnginan. Ewan bakit gayam? No ngay balasang angkal. Kasladay di aw. Witwiw aw. Nagsiksyo balasang aw. Uray libre ko araw. Ha? Saan ngagmulta? Saan na makita tiki na pintas na no agpismas? Ay, sige. Inak nga ro damagan tinagan na. Kwaraw. Abay angkal. Nagure ka. Apay. Una ang payatiliwan ni Marito yung nga one pismas na. Ha? Ang pumanawan di balasa nga nagpintas. Kaya't mo ta sikati pagmultaan. Ha? Inak man langay. Ah. Anya ka matanang kay. Eh. Imata yun siya napintas sa balasang. Arestado ka na natuyang. Ha! Ay siyans, makapakigtot ka man ko araw. Amom analaka ak amakigkigtaw. Arestado ka ako na. Tapay. Awan face mask mau. Ay, nalipatak ijay balay mi jay face mask ko. Inakalaan no kaya mo. Sana jay balayo ti ag face mask. Da kayaw. Nalipatak nga raod. Agmulta ka. No di mo kaya't nga arestaran ka. Agmulta ka dagaws. Isutibilin ti kangatwan. Awan pagbayad ko. Sige. Agungat di kangatwan. Asino ayaday taakang atuan nga ibagbagam? Nyangkel ko kapitan Ay, inakasarita ni Kapitan. Awan nga rod pagbayad ka, pilitin dakit day na pagmurtaan. Ay na, mare. Nakarkaro ijay ili Dakdakkel ti multa ijay no saan ka nakasuot iti face mask. Kasanungay nga road kat nalipatak mo day ta face mask. Ita ngamin apanawan. Di mo mabalin ti rumar ijay balay mo no di ka naka-face mask. Umayak nga rod gumatang iti kapikan asukar dito'y tersinam. Idi nakita nak ni Kwarog amagmag na dita kalsada. Basta ag-face mask ka no rumar ka ijay balay yaw. Pangalaak nga iti isang aribo apagmultak itan. Ay ka malas mo numatiliwan da nga awan face mask mo. Ay, maray, kasarita man ni Kapitan. Tapno saan nak apagbayadin. Sikan ati makisarita. Kumparim mat, imposible matapagbayadan na ka. Un nga raw. Ingkan kasarita, barang ka asyan na ka. Adda nga ta iji barangay haul. Wun, ala mapangkan. Good morning, Kapitan. Apay tuyang. Na, apay nga'y Kapitan. Awan mo't ti Mari na. Kat no agkukumpare tayo mag. No bimadakan dito unag ti barangay hall. Awanan ti kumakumare kumpakumpara. Awanan ti kinabagyan. Na, kano pa'y dayta, Kapitan? Matagal na. Ay, jak ngaminan nakapaspasyar dito'y barangay haul. Jak amo nga dagaya man kasta apaglintigan. Sakay mo ila umay bumisita. No umay kay agreklamo. Ay, sa anak nga agreklamo, Kapitan. Anya nga nga ron. Awan mo ti makitak nga awit mo amanok nga itad mo kanyak. Ay,
Biyak pa'y lang amin dagitay manok ko, kapitan. Ay agawid ka nga raw din. Shoo! Na. Di nakmet abugan akas la manok kapitan. Ah. Ta sa anak met a manok. Ay wala niya. Ay, sa laki! Na Hey! sakbay apapanawan na. Denggempay met ajay umay ko ibagaken ka. Ay, anya bandetan aya. Di ka man lang nangalamot iti uray patol ako ma. Kanya mo't. Awan pa'y agas kumot nga agdengag iti ibagam. Minultanak ngamin ni Kwaraw. Awan atasan ka nagpismas. Nakita da ka magmag na adi ka nagpismas. Apay, saan ay amabalin ang makisarita ak ita, kapitan? Total, agkumparita mo. Kung nakmatkan ka nga awan tikin no Maria, no adda kay dito o nagtibarangay hall. No kasta, mabalin nga rod at tawarak laktan jay bayada, kapitan. Limagasot laungan Anya? Paglintagan, tawaram kit dahin. No ngay 999, saan lakta mabalay? Agawid kan. Uray agtawar ka pa'y. Jak kayat. Kayat mo pa nayunak ti kasaw. Agawid kan. Anya ngay mare, nakasarita mo't laang ni kapitan. Nakasaritak, maray. Kahit, Saan kami kanunga agkumparay no aday jo ti barangay hall? ay, kastaya. Pinadas ko pa'y at tinawaran niya bayadak. Di nalata kaya. Mabalin ayamot at tawaram mo, dayta mare. Pinadas ko lang mat amaray. Ne, adda si Mardeng avan di tasango ti balayaw. Ha? Ay sus! Ay! Simang putsan ni Badunggaw! Na, babae mo't jebimma ba? Na! Ay kaanak day tamaray! Ay sigay inakaon! Ay sus! Jak ninamnama nga umay bumisita! Ay kaanakan! Auntie Toyang! Ay na! Di mo man lang bagbaga nga umay ka pumasyar! Kasala may bagakan ka, auntie. Kadyak mo din makontak ti number mo. Ay, wan! Natinag ko nga min jay cellphone ko kaanakan. Jak pa'y napatarimaan. Ala, umay ka, taumunag ta di balay. Auntie, Mm. asino dagi dyan nakatugaw iji paradaan alalaki? Di mo panpansinin dagi dyan. Dagi dito'y tikit kitaon da. Ni Kwarog di may sa. Bayam, mapinpintasan da siguro kan ka. Chip, sana nag-Christmas di bisita ni Nana Tuyang oh. Isungarod na nakita ka na pintas. Yung kakimultaan na. Nagpintas, pagmultakit din. Paglintagan nga rod amultaan dagiti saan nag-Christmas. Kung nanianggal ka, ano balasang, saan ngagmulta? Ngam no bakit, agmulta. Aya? Nagpintas di bisita ni Nana Tuyang. Anya nga tatinagan na. Anya nga, auntie. Kumusta ka diti kabildatan? Maruruda. Ha? Apay, auntie? Kasano, jay chip tanod may. Pagmulmultaan na kitdain, ta sa anak ka no anak ka face mask. Ay na, kasta talaga itan, auntie. Iso anas ka niya ang face mask kayo. Norumwar kayo diti balayo. Nawan nga rin pagbayad ka. Pangalaak ngay iti sa nga ribaw. Ang mga namabali ng kasarita yun ni Chief Tanod, auntie. Ay na, ni Kapitan pa yun ti pinadas ko a kinasarita. Tinawarak pa yun, ngam natangken ti puso na. Di nak pinatawaran. Ay, unay matan. Saan dala ang maasi, ti bakit akas kada kayo? Sana bali, auntie. Siya kung timang bayad iti tayo. Ay saan? Saan mo abay bayadan kaanakan? Ha? Apay ko mabayadan? Kasi kayo matabak-bakutanan, auntie. Pagmultaan na kayo pa'y laang. Di bayad mo, igatang talaangan iti bugoong kape kan asukar. Awan bugoong yo, auntie? Awan, ay asin pa'y gayam, naibos. Ha? Kaya tiyo asawan? Grocery tayo latan. Ay katuan may mayat pa'y.
Oh, kat, kasano nga babayadan nyo amol tayo. Intan tulatan kasarita ni Kwarog. O sige, auntie. O, no day tati ko na yo. O, di da kayo ti masuron. Ay gumatang kanto pa'y gaya mo na iti baro adaster kaw. Ha? Apay, asino jay bisita ni Marituyang? Ay, kaanakan na kanumait. Balasang day jay mare. Aya, Adda magayam kaanakan na anapintas sika. naa, si kakit di mag... Napintas mo't idibalasang ni Marituyang kat. Aya? Saan nakakumbinsido? Ah, ne, isuda mo't dagita magmag na. Agudong da, mare. Ta nakasukat da. Sigurado, agpaili da. Iso day tati chip tanod mi anang multa kanya. Ah, jay sugar-gar ti buok na, auntie. Wen, Jay nangisitan ako to. wen. Iso day ta ni Kwarog. Ay, kasaritak, auntie. Hello? Chief Tanon? Hello, miss? Antik ni Nana Toyang. Ay, kasta ka day. Ay, nanatuyang. At dagam na pinta sa balasang akaanakam. Ha! Pinagmulta na! Agalwad ka! Chip? Amangan mat nga mabalinta apagsaritaan. Jay multa ni Auntie Katoyang. Ha? Wan. Awan mat ngamin pagbayad na. Awan to pa igatak na itibugoong. Ay, kasta ka day. Mabalin ka di nga oray saanan nga agbayad ni Auntie, ha? Wen ko na mo! Balasangan ang nagpintas day ta makisarsarita kan ka. Sige man langan. Saan kan ngagbayad iti multam na natuyang? Oh, Auntie, nangagyo ha? Saan kayo kanon nga agbayad? Di mo ibagbagakin ni uncle mo, ha? Isikritaw? Wen agungit numaamon na. O sige, Chip. Itulod na kami nga rodan ijaili. Tagmirinda tayo ijay. Nakitak nga inlugan ni Kwarog da Marituyang, kanjay kaanakan na abalasang. Nagpaili damay. Ay kat nasayat daman nga rodan pasaheros ni Kwarugan Ang saan da ang naka-face mask. Anya? Amin da pasaheros ni Kwarog. Saan da ang nag-face mask? Ang mga nuray ni Kwarag. Win nga road. Iso ang mga ipatpatungpal itilintag. Iso mat, tisan ang nag-face mask. Gaputa balasang ti pasahero na. Saanan ang nag-face mask? Makamuda. Dakdakkel ti multada no matiliw da ije ilay. Agpaili kayo, Chep? Wine pala. Inak-idate na ito ka na kanina natuyang. Awan face mask yo. At dito yung bulsak. Kaya usaram Wine, no adakto ni Jay Ilay. Pag face mask mo da natuyang akan ti kaanakan na balasang. Ayunan niya. Nalakaya ti mamulta. Ang ninanatuyang lang tag face mask. Di ka na uray sa anayin. Apay ngay? Tapno makit-kita ka di kinapintas na. Wala nga delikado mo, Chip. Sana balay. Basta napintas sa balasang. Sana delikado. No agtiliw day jakwaraw. Kunamlan asino akaturayan. Isumagayam ti saan nga ag-face mask. Nakita mo't ida asaan ang naka-face mask, Mare. Ay na, naglawag ang makitak dito'y tersenak, mare. Makitak amin ang lumabas dito. Sapay nagpailid ah. Ay, nagadwa tricycle driver, tinagmulta ija ilay. Gaputaawan suot da a face mask. Ay, day tangarod kat, Mare. Sapay narigat ti mamulta. Nagngina ti bayadan. Wuna, nangingina ija ilay, mare. Ay, sos. Delikado dangarod no kasta. Nanatuyang. Apay Kwarog. Asidag tayo ni Jay Ilay. Amo, Isuot mong tapis masmaw. kasapulan ay ati face mask dito'y ila. Kasapulan, Auntie.
Isuharod nga insuot ko dyan face mask ko. Oh. Muray saan ka kuman nga face mask, ateng? Ay, diyak kaya tiag multa. Kanjak mat kaya tiag sakit. Alan na to yang. Agfface mask ka na Ay, nalipatak ijay balay may jay face mask ka. Auntie, kanayon nyo nga ibaga analipatan nyo iti balayo di face mask mo. Ay ngam, awan mo't nakita ka face mask iti balayo. Awan ayan. Awan, auntie. Daitan, nakadanon tayo dito yung quarantine checkpoint ti ilay. Hinay, umasidagan dagiti frontliners. Ha? Ay, sos. Nay, abay ngay kwarog. Paraan na tayo mutan. At dabasul tayo. Dahitan ti kunkunak, auntie. Anggal, inala dagiti polis ijay checkpoint ti lisensya. Kasano di daalaan? Kahit impalubos mo nga aglogan ti dua di ta tricycle mo. Kahit may salaang kuma ati rumbang nga aglogan. Huwag multa ka na. Kasano? Kahit di ka mo't nakapismas. At face mask ka. Imbulsak. Nalipatak nga insuot. Marito yan. Uray si kakit agmulta ka pa. Kasaan ka naka-face mask? Ay na, kapitan. Jakto pa'y kabailan abayadan jay 1,000 amultak dito'y barangay tayo. Daytan tulakit din 2,000. Maraw? Nagbayad din ni Marito yung itimulta na dito'y barangay. Maray, nagbayad ka? Di tawaram hindi nga. Saan ka pinatgan? Kuangkal. Jak pinagbayadan ni Nana Tuyang. Ay. Na nagpintas mo't nga minji ka anakan na. Anya? Tulungan na kami na anggal. Hindi makisarita ije ng tiliw kada kami. Tapno saan kami ngagmulta. Alan, kapitan. Ay! Pakpakawad ti mapmapan makisarita. Agmulta kayo. Tadiyo amo asurutan ti paglintigan. Ay, awan pagmulta may. Ay nanatoyang kankwarog. No kumata sinurot yu tilintag, saan kayo kumanga agmulta akasta? Subag kay tumat ngamin. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ng liabida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.